Iting eskwela, Pepa Lagyuya, king bayaning tubo keti king mauling Kapampangan. Yaring tarik bako Suliman. Itinatapon unang meging bayaning Kapampangan. Mete, ang bebening bangpusay. Ganitang June 3, 1572. Itarik Suliman mo, inarapang minaban ka rin dayong mapanyupil at ang yang pebustandereng Kalipina, king Manila at Tondo, pekilaban e pamurin, king karapatan at pamagsarili tamo, at iti yung meging sangkan, king pangayango na biye, para king bangsa tamo. Dapot, kesay ing biparangalan anting bayani, ing may kilala, ya piningari ning Manila, kanita, tatauling lagyo na naman. Iti, metong tang pagnasang mituntun. Pauli ning tubuya keti mauli at ning kapag nasantamo nga pakilalat aparangalan taya inya peki lagyo taya kaya iting pipagaralan ding makatuki alalang pamyaliwa karing pamanalakara ng Tarik Suliman. Pamanalakara ng Tarik Suliman High School. Ing pamagaral kakabos no ring tao ing pangagapos da king kelang belwan kelang masabal at kakaluluan. Bigam pa. Meto nga katatagan king pamagaral asusuyo ka ring bebe balayaning masantol. Kapamilataning pamipalwal karing may ngayaring makibelwan, kegiwan, at pamipaulaga agamitan da para king ikaragulding pangatao da, palipida, balayan, at ning bangsa kapamilataning kapantasan at kayapan king tungkulan ding talapamala talaturu at king masikandang pamisuglong karing magsugo. Parasan bang munye mauri at makabaldugan ang pangadwang antas ning pamagaral agyura nga nayabot ding sablang kayanakan karing bebe ning masantol. Bang karela makapalto may ngayaring makasadya king belwan makikagaywan at kisna king pamipaulaga bang makayang bagla king balayan at pamitatag king bansa. Malating tagimpan may ginang katutuan. Kari nga na mabanwang mitatagya ing Tarik Suliman High School malyarin ng ay pagmaragul ing panyulong naniti bistat megmulaya mo king dimut at malati. Kanitang may muklatsa niyang banwang 2002 may kadwa mong sections at 126 lamo ring sablang talaga pag-aral. Ngayon yung banwang iti ati ng 11 sections o katumbas na ning 532 at talaga pag-aral. Bigmula ing pamanuro kanita lalamding bubungan ning barangay chapel at barangay hall at apat lamong talaturo kanita. Pekisabi miya kanita king Mayor Corazon Lakap at may bisayang ing allowance da ring volunteer teachers manibatan niya king munisipyo. At sinundo na naman iti ning Mayor Peter Flores ang gamang ni. Merakal na langin ring classrooms, labi na lang siyam, subali pa karing merakal na comfort rooms. At ina na mga klatan o library, computer at ABP suite. Ang tablado o stage. Bale miyaliwa gamit o multipurpose hall. At mapilang kupong sa lilungan ding talaga pag-aral, agagamit ng pipag-aralan, pipanganan at pipagpainawan. Lubos siya pang makapailalam king Masantol High School, kanita at ngeni. Malapit neng magsarilit kawani bang makatalakad king sarili na. Kapilan pa, may kilala yung Tarik Suliman High School bilang meto nga well-performing high school. May kami ay liwan na ng mga bungan o organizations ting talaga pag-aral at nialiwang ukyan o programs. Amaragula sa saop king karelang panyulong anting mangaya pamagaral at mapagmasabal ame malen. Subali paging dagdag akamulatan.